Mama, tulungan da ko mandito yung mobil ko. Ay bidamagam ni papam tani nabanugak di trabaho simpa pay dagiti na sabong ko. Papa, tulungan da ko mandito yung mobil ko. Ay bedak nga disturboon dito itabi si je panunot ko nga agpanpanunot. Tanihan nga maramanan je para palut ko je mais. Panpanunutak no kas ano nga apan ipaswab. Manok manan gamin ka da je panunot na. Kinanayon lang nga nga dahil tamanok ti aprosan. Pinakpay maaprosan mo to. Agpatulong ka kanina nanang mo. Mama, kuna ni Papa ka. Ay bikunak ni papam ti damagam tani simsimpak dagito nay sabong ko. Tani umay ni ninang mo no bigat baka makita na dagito yung sabong nga pinarot ko di arubayan na. Hay, biyan, bisi kayo nga ka na yun. Parintay nga buy-buya. Anyo ko mga liplipatan. Na kami nga bulilit. Kailangan mi mati atensyon yo. Maawatan mi nga nabanog kayo. Kapur trabaho. Ma'am, kumusta anda kami Tangada oras tayo nga agsasangu. Inistorya nga pamilya. Kitam daytoy ubing nga daytoy. Nagmana kanya. Numasinggang ka? Armalite mo't daytoy anak mo? Wala anak pasensya kan Bay ang bumawi akto no bigat. Lakay nangagmuti yung baga di anak mo. No bigat lakay. Ag family day tayo. Ibatim dagita manok mo. Baklak to pay dagita nga manok. Papa, Ay bay, sakbay nga ag-overheat ang iwat mo. Ano ba ti question mo? anya ka no Tagalog TV ron. Ako adi salamin. Anya English ti salamin. Nakalakla ka. English di salamin. Adi glass. Tapos, ti Tagalog ti glass. Tagalog di glass. Naku, naglaka. Baso. Basic gamit ta module mo. Ay bay. Oray nakakidamak. Masong batak day nga module mo. Ngam aguray ka. Ti Tagalog ti mirror. Salamin. Ngam ti English ti salamin. Glass. Tapos ti Tagalog ti glass. Baso.